Football cyangwa ruhago nk'uko abanyarwanda bakunze kuyita, ni imwe mu mikino ikunzwe cyane ku isi kandi yishimirwa n'ingeri zose z'abantu, kuko 51% by'abatuye isi bose bakurikira bya hafi football cyangwa se ruhago. Biragoye ko habona igihugu kitagira umukino wa football bitewe n'urukundo abantu bafitiye ruhago. Bubatse amasitade atandukanye, amasitade menshi barimbisha mu buryo butandukanye. Stade Amahoro iri muri stade 10 za mbere zihenze muri Afurika kandi zigezweho muri Afurika yose. Nyuma y'aho iyi stade ije ku mwanya wa mbere hano muri Afurika y'Iburasirazuba. Afurika iri mu kiragano gishya cyo gukora amavugurura mu stade y'umupira w'amaguru, ndetse by'umwihariko ubu ngubu kugira ngo ikipe y'igihugu cyangwa ikipe isanzwe ihagararira igihugu yakira imikino mpuzamahanga igomba kuba ifite stade yemewe na CAF. Ibiro byatumye ibihugu bikanguka bitangiye kuvugurura amasitade, ndetse hamwe hubakwa amasitade mashyashya atandukanye n'ayari ahari. Kuri uru rutonde turasangaho stade 10 zihenze cyane kurusha izindi zose muri Afurika kuri uyu mugabane duherereho, zikaba ziherereye mu bihugu 5 gusa. Urutonde twarukoze dukurikije ikiguzi byatwaye igihe zubakwaga. Uyu munsi twahisemo kubatembereza stade 10 za mbere zifite ubwiza butangaje kandi zubakanywe ubuhanga buhambaye muri Afurika. Tujya guhera ku stade iri ku mwanya wa 10. Stade ku mwanya wa 10 yitwa Stade Olympique de Rade. Stade Olympique de Rade ni stade iherereye mu mujyi rwagati wa Rade muri Tunisia. Iyi stade yakira abantu barenga 60 bicaye neza, ndetse bigatuma iba imwe muri stade yakira abantu benshi muri Afurika. Iyi stade ubusanzwe yubatse kugira ngo yakire imikino ya Mediterranean Games yabaye mu 2001. Mu 2004 kandi iyi stade yabereyeho imikino y'igikombe cya Afurika u Rwanda rwanitabiriye rukaba rwarayikiniyeho. Iyi stade isanzwe ikoreshwa mu bikorwa bitandukanye by'imikino yo kwiruka ndetse n'ibitaramo. Akavagari k'amadolari miliyoni 110 yahundagajweho kugira ngo yemererwe kwakira imikino ya FIFA ndetse na CAF. Ikaba yaruzuye mu mwaka wa 2001 ku rwego rw'isi, iza ku mwanya wa 47 muri stade zifite ubwiza kandi zubakanwe ikoranabuhanga rihambaye. Stade ku mwanya wa 9 yitwa Mbolela Stadium. Bambela Stadium ni imwe muri stade 10 zakiriye imikino y'igikombe cy'isi cya 2010 cyabereye muri Afurika y'Epfo. Iyi stade yakira abantu 43 n'abantu 500, iherereye mu gace ka Mpumalanga. Ikaba yakirwaho n'ikipe ya Pumas. Iyi stade yuzuye itwaye akavagari k'amadolari miliyoni 140, yatangiye kubakwa mu 2007, yuzuye mu 2009. Stade ku mwanya wa 8 yitwa Peter Mokaba Stadium. Peter Mokaba Stadium yatangiye kubakwa mu 2007, yuzura mu 2009, itwaye akayabo kasaga miliyoni 150 z'amadolari y'Abanyamerika. Iherereye mu mujyi wa Polokwane muri Afurika y'Epfo. Stade isanzwe ikinirwaho n'ikipe ya Rugby, yakira abantu bagera ku 45 ubwo biteguraga kwakira igikombe cy'isi. Ese muri iyi mikino ikaba yarakiniyeho imikino 4 yose y'amatsinda. Ku mwanya wa 7 turasanga Stade Amahoro. Tariki ya 14 nibwo impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika CAF asize amavuta Stade Amahoro, itangaza ko yujuje ibisabwa byose ko yakwakira imikino yo ku rwego mpuzamahanga, abiya CAF cyangwa iya FIFA. Stade Amahoro ni stade nkuru y'igihugu cy'u Rwanda, ikaba ifite ubushobozi bwo kwakira abantu 45 bicaye neza. Iyi stade niyo ya mbere mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba EAC. Kimwe mu bituma stade ishyirwa mu rwego mpuzamahanga cyangwa ku rwego rukomeye harimo no kugira ibikoresho by'ikoranabuhanga bihambaye. Muri iyi hashyizwemo ikoranabuhanga rihanitse, hazengurukijwemo kamera zigezweho zicunga umutekano, hashyizwemo amatara azajya yaka nk'uko bisemeze kuri Kigali Convention Center, ariko akazajya yaka amatara y'ikipe yatsinze umukino. Ibikoresho bijyanye n'ikoranabuhanga byo gusaka bitabiriye ibirori muri iyi stade byashyizwemo, byose byatwaye asaga miliyari 160 z'amafaranga y'u Rwanda. Imirimo yo kuvugurura Stade Amahoro yatangiye mu mwaka wa 2022 Kanama, irangira 2024. Stade ku mwanya wa 6 yitwa Stadio 11 de Novembro. Stade yiswe mu buryo bwo kuzirikana umunsi mukuru w'ubwigenge bwa Angola. Stade iri mu mujyi wa Luanda, ikaba yakira abantu 58 n'abantu 500 by'abantu bicaye neza. Stadio 11 de Novembro yakiriye imikino 9 harimo n'umukino wa nyuma mu mukino w'igikombe cya Afurika Angola yakiriye mu 2010. Ubusanzwe stade isanzwe ikinirwaho n'ikipe ya Atletico Petroleiro de Rwanda, ikaba yaruzuye mu mwaka wa 2008 tariki ya 23 Gashyantare, ifungurwa ku mugaragaro mu mwaka wa 2009 tariki ya 27 Ukuboza, ikaba yaruzuye itwaye arenga miliyoni 127. Stade ku mwanya wa 5 yitwa Nelson Mandela Bay Stadium. Nelson Mandela Bay Stadium yiswe ku nyuma y'uko perezida wa mbere wa Afurika y'Epfo mwirabura Nelson Madiba Mandela yitabye Imana.
Stade ikaba yaramwitiriwe. Stade yakiraga abantu 42 n'abantu 486 mu mikino y'igikombe cy'isi, ariko mu mikino isanzwe yakira abantu 46 no mu mikino ya rugby. Ikaba yarubatswe mu 2007 yuza mu 2009, itwaye akayabo kasaga miliyoni 170 z'amadolari y'abanyamerika. Mandela mu mikino y'igikombe cy'isi yakiriye imikino itandukanye ndetse irimo umukino wo guhatanira umwanya wa gatatu, isanzwe yakirirwaho n'ikipe ya Kipa United. Ku mwanya wa kane stade yitwa Moshood Abiola National Stadium. Iyi stade izwi ku izina rya National Stadium Abidjan, ikaba iri mu gihugu cya Nigeria mu gace ka Abuja. Stade yakira imikino ikipe y'igihugu ya Nigeria. Iyi stade yakira 60 by'abantu bicaye neza, ndetse ikaba ariyo stade yonyine muri eshanu za mbere zihenze muri Afurika ariko itari muri Afurika y'Epfo. Iyi stade yuzuye mu 2003 tariki ya 8 Mata, itwaye akayabo kasaga miliyoni 360 z'amadolari y'abanyamerika. Stade ku mwanya wa gatatu yitwa FNB Stadium, yuzuye itwaye asaga miliyoni 440 z'amadolari y'abanyamerika. Iyo stade yakiriye umukino wa nyuma y'igikombe cy'isi cya 2010, ikaba izwi ku izina rya Social City cyangwa Calabash. Iyi stade iherereye mu mujyi rwagati wa Johannesburg, ikaba ari stade ya Kaizer Chiefs ndetse n'ikipe y'igihugu ya Afurika y'Epfo Bafana. Iyi stade ifite ubushobozi bwo kwakira abantu 94 n'abantu 156, ndetse ikaba ari imwe mu stade manini ku isi. Iyi stade niho Nelson Mandela yavugiye ijambo rya mbere ubwo yari avuye muri gereza mu mwaka wa 1990, ndetse inakira ikiriyo cye mu mpera za 2013. Yatangiye kubakwa mu mwaka wa 1987, yuzuye mu mwaka wa 1989, itwaye arenga miliyoni 440 z'amadolari y'abanyamerika. Stade ku mwanya wa kabiri yitwa Moses Madiba Stadium. Moses Madiba niyo yakiriye umukino ufungura imikino y'igikombe cy'isi cya 2010, aho South Africa yafashijwemo na Sifiwe Tshabalala mu gutsinda Mexique, ariko bakaza kwishyurwa na Rafael Marquez mu itsinda A. Iyi stade yakira abantu 54, iri mu mujyi wa Durban muri Afurika y'Epfo. Gusa mu gihe cy'igikombe cy'isi yakiraga abantu 32,660. Kuri ubu iyi stade akirwaho n'ikipe Mazulu FC ndetse n'ikipe y'igihugu ya rugby. Ikaba yarubatswe mu mwaka wa 2007, yuzura mu mwaka wa 2009, yatwaye akayabo kasaga miliyoni 450 z'amadolari y'abanyamerika. Stade ku mwanya wa mbere tujya gusorezaho yitwa Cape Town Stadium. Cape Town Stadium niyo stade ihenze cyane kurusha izindi zose muri Afurika. Iyi stade yatwaye asaga miliyoni 600 z'amadolari y'abanyamerika. Iyi stade yakira abantu 50 n'abantu 110 by'abafana bose bicaye neza. Iyi stade yubatswe na kampani yo mu gihugu cya South Africa yitwa Mora and Roberts mu 2010. Iyi stade yari yarahawe ubushobozi bwo kwakira abantu 32, ikaba igenzurwa n'umujyi wa Cape Town. Iyi stade yubatswe mu 2007, yuzuye mu 2009, ifungurwa ku mugaragaro tariki ya 14 Ukuboza. Njye nitwa Manzi Jean Sauveur, aha niho nsoreke ikiganiro cy'umunsi n'amateguriye. Twagarutse kuri stade 10 zisumba izindi zose muri Afurika. Ikiganiro twagiteguye tugufatanye n'aho witwa Nsengimana Donasi ikora ku ijambo net. Kora like, share, subscribe na comment muri tugumane. Ndakunda cyane muhana amahoro y'Imana. Ciao ciao.